yanqaka banna yanqaka teacher deputy principal ka phapusing ka mo rutelwang bana ka teng ai ka itshaba jovicho ka itshaba khore ka itshaba ha batho jale ba motsudisitse mona ho maranrang ntate ao ba motsudisitse ho maranrang ba re ha o tlameha ebe o ruta bana ba rona o yeme wena mona o etsetsa bana moferefere ka phapusing ya o rutelang ka ho yona ba motlamme matswana ka morao ka mona o yeme o mashampana bit te ba mo emisitse mono ba ntse ba bua sharrampilolo mpi sha masha mpi ha e I a gakatlo hampatlele ke a letsetsa sekolong ha rutlwe Hello. Dumela ntate o kae? Hello. Hello ntate. Yes. Wa nkutlwa morena? Ya utlwa morena. Ke a utlwa morena ke Ntate Thuso Motaung mo SA. Le CDFM mona ho jwang papa? Khotso ba ile le yana Ntate Motaung. Khotso ha ebe le wena rra. Ke bolela le mang ka jeno? Ntate Motaung. Umphuletse ha o itse o bua le mang o mphuletse ntate. Ke bua le principala. Ya ke yena o bolela le. Ke a leboha principala ya ka man ke utlwile ditaba tsa sekolo ke nnete ntho tse di etsahetse sekolong sa mo papa. Ntate Motaung ke rane tsa melao o bolela le di-radio. O molao wa gana. Ya ke tshwantse re lena le bolelele ba spokesperson sa province. O tshwantse ke bolele le spokesperson sa province. Ya ntate. O ke a leboha ntate khotso a ke no ya hole he ke a leboha papa. Ya go itse wena o tswa khotso. Ke motho wa khotso kudu o khaleme sekolong mo o khaleme ka thata o khaleme kudu ya ke a leboga bye. Amen dad. Amen. Ke ne ke nyakile o buledisana le motlatsa gagwe ya jwale tshwantse ke ko ntong lefapheng metsotso le 19 hantle pele o ra ya pele mo ka leboa monna Kagiso rona ne re batla mthaka eno ne re batla mthaka ona re batla nomoro ya hae hore ba re fe nomoro ya hae ke nyaka go bolela le yena mo siale moyeng ke nyaka go bolela le yena wa tswa bile ka be re motshwara private principal ke re bue le yena private hape re motshwara re principal a ko re fe dinomoro tsa a utlohana empa o tlo re o sa utlwile ke sa utlwile re ke nna Thuso Motaung mo mamedi motle dumela hlem e re ha metsotso e emetsena he ke tle ke ye mabenkeleng.